Guverinoma ya Benin ivuga ko umurambo w'umuntu wayoboraga abagenzi wabonetse muri pariki y'igihugu bituma haba ubwoba ko ba mukerarugendo babiri b'Abafaransa bari kumwe nawe baba barashimuswe. Muri Afurika y'Epfo barimo gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza mbere y'amatora y'abadepite ateganijwe kuri uyu wa gatatu hamwe n'ay'abayobozi b'intara. Cyakora haracyari ipfunwe rishingiye ku kuba nta kintu cyagezweho kigaragara mu myaka 25 ingoma y'abagashaka bo hake ivuyeho. Mu Buholande urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwisubiyeho ku cyemezo rwari rwafashe cyo kugeza igihugu cya Yorodaniya mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kubera ko cyananiwe guta muri yombi Omar al-Bashir ku byaha by'urugomo muri Sudani ubwo yasuraga Amani mu 2017. Naho muri Nigeria abategetsi ikano bateraniye mu musigiti wo mu mujyi rwagati bakurikira umuhango wo gusezerana kw'abantu 3,000 mu gihe abayisilamu batangiye igisebo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramazan. Muri Nigeria kandi Fatima Ibrahim uyobora ibiganiro kuri radio hakomeje ikiganiro cye ku bijyanye n'amategeko mu gihe intagondwa za Kisilamu zikangisha ubwicanyi ku bagore bahakora.